Wayne Khan Mizoram Legislative Assembly in Thanpui sang ni somni Pathuma Kolasi District chunga Assembly bial Pathuma in Thanchu tu candidate te in Than kai hai sum sen so chin chia na election expenditure account chu Kolasi DC conference hall a Kolasi district ta na expenditure observer pukane dan hovin endik thongkhat na buat sayani Kolasi bial candidate ni mal hausak na affidavit ta antalan dan MNF official candidate pukelarin lianan sum faya nga der Selvi bial tu MLA pularin sang aral te chu kumnga chunga hausakna za somni pakwa point pathum pakhatina pung thlir tu te chibai ule noel vanalwat pui kani a chanchin tharingai thlang Wayne Khan Mizoram Legislative Assembly in Thanpui sang ni somni Pathuma Kolasi District chung Assembly bial Pathuma in Thanchu tu candidate te in Than kai noi sum sen so chin chia na election expenditure account chu Kolasi DC conference hall a Kolasi district ta na expenditure observer pukani dan hovin endik thokhat na buat sayani he huna hian expenditure observer hi Kolasi district election officer Pujon LT sangan joy omin bial tina assistant expenditure observer te antel boka Kolasi district chung assembly bial Pathuma in Thanchu tu candidate mi som pathum expenditure agent cheuten account anvon chu endik ni in election expenditure monitoring team in candidate sen so an chin chia nen en milani a account von chung changa sha tur poi mo sang sang te in shil fiani in zona le chana le soi ho na hun man ani expenditure inspection hi candidate sum man dan adikem ti le sum man te dik takin anchin chia felem ti endik nana ruwa manani a endik na hi in than ma in tum thum bot sai tur ni in October ni som thum le November ni lia te khian bot sai le ani ang Kolasi bial candidate mi mal hausakna affidavit antarlan danin MNF official candidate pukelarin lianan sum fai anga ber Ardal thang liana BJP official candidate in khoi che thei paisa li thei tlere le adang te noi ni sing hi sang kwa zan hi somruk pali anaya khoi che thei lo ram le in ama minga nei anei lawani lalfam ki mazet PM official candidate in khoi che thei paisa li thei tlere le adang te noi somsari pakhat sangre zakwa somthum panga hu anaya khoi che thei lo ram in le adang te hi noi zali le pakhat hu anei Eslorin oma INC official candidate in khoi che thei poisa lir thei tlereu le adang te noi som hi singa somkwa huwa neya khoi che thei lo ram in ama minga nei anei lawani Kelarin liana MNF official candidate in khoi che thei poisa lir thei tlereu le adang te noi somkwa panhi sing hi sang hi zakwa somriat pathum huwa neya khoi che thei lo ram le in hi noi zathum somli pariat hu anei ani Serlui bial tu MLA pularin sang aral te chu kumnga chunga hausakna za somli pakwa point pathum pakhatina pung Serlui bial tu MLA pularin sang aral te hian kum sang ni sompariat MLA in thana affidavit a theluwa a hausakna hlut zong chu noi somnga pasari singthum sang kwa za sari somruk pani point paruk pani ani a hemia hian khoi che theilo ala nei lova khoi che theya hian bolero pickup pakhat aneya afa pamingin bullet thunderbird anei boka lir thei danga nei lo ani kumin MLA in than lo tura hian a hausak na hlut zong chu cheng noi somriat panga sing sari zathum ni in affidavit a zia lan ani a bungrua khoi che theya hian bolero pickup Renault Duster te neya anupui mingin scooty SS aneya afa paming hian Buller 350 anei bokani khoi che thei bungrua hian in mun pahni anei thara heng a mun nei thar hi in ro chuna nei lo athu affidavit a hian zia lan ani a chunga in mun pani te chu mualpuya square feet sang kha zaria somkwa azaw tuna ahlutna chengnoi thum man le luang muala square feet sang ni zaria somnga azaw aneya tuna ahlut na chu chengnoi som panga ani kumsang ni som pariata pularin sang aral te Serlui bial tu MLA hausak na hi noi somnga pasari singthum sang kwa zasari somruk pani point paruk pani ani a kumin sang ni somni pathuma hausak na hi noi somriat panga sing sari zathum ani a kumnga chung a hausak na pun na hi za somli pakwa point pathum pakhat ani affidavit a zia lan ani danin Serlui bial tu MLA hian poisa lak lu na danga nei lova
thatin a MLA hlo chia an ring ani heti lai hian leiba hi cheng noi somni singkwa sangkwa zanhi somnga pasari anei mek bok ani YMA in khom pui lian nei meka voin khan kumsang ni somni pathuma tanga somni panga central YMA shwai tu tur thlan ani a president atan vice president ni lailal ma chhuana thlan ani president thlanna hian vote sang ni zaruk somnga pakhat la in pulal ma chhuana hian vote sang kha chathum somthum hu in thlan tlin ani president ni lai pu aral heta chu than thei ni ma se atling zo lo thung central YMA vice president atan hian general secretary ni lai professor lanun tluanga thlan ani Professor London Tluanga hian vote la zongzong sang ni zanga somsari panga tengin vote sang khat za somthum pariat a hmu a Vice President thanna hian President thanna a vote la atlem zoka President thanna hian vote sang ni zaruk somnga pakhat atla ani General Secretary atan hian Assistant Secretary ni lai Professor Malsom Liana thlanani a Professor Malsom Liana hian vote la zongzong sang ni zali pasari atangin vote sang ni zani som pali hmu a Assistant Secretary atan hian Treasurer ni lai Fabian Lalfak oma thlanani a pu Fabian Lalfak oma hian vote la zongzong sang khat zakwa somli panga atangin vote zasari somni paruk a hmu ani Central YMA Treasurer atan hian Financial Secretary ni lai puro nei thanga thlan ani a puro nei thanga hian vote la zongzong sang khat zasari somriat pariat atangin vote sang khat zali somli pakhat a hmu a Financial Secretary atan hian Central YMA CEC MS Ralte Upper Republic Veng thlan ani MS Ralte hian vote la zongzong sang khat zaria somni pathuma tangin vote zaruk somni pariat a hmu a kumsang hi somni pathuma tanga sang ni somni panga chhunga Central YMA OB tu thanjinga hian MS Ralte chia OB lani ngai lo ani YMA in khom pui lian voi somsari palina nimin khan ro reling khom nei ani a mun sang sang om zo fa ti in pum khat le zual theinan tun aya chak zokin malak an rel ani ro reling khomi biate public playground na zialung ru na nei ani a heta hian agenda lut zinga YMA khoi paruk te chu pom fek ani a chung te chu mun sang sang om zo fa te kanin pum khat le zual theinan tun aya chak zokin Central YMA in hmal ro asati te environment hum hal na konga hian Central YMA in tun aya chak zokin hmal ro asati te social audit hi thazo ka kalpui ani theinan le mi puin kan hlok pui theinan hmalak ni ro asati te YMA ten sarkar department kan tho pui te zir chiana tho pui om chau tho pui to ni se ti te environment clearance tel lo chuan Mizoram chhunga mason nan ha tho ani to lo nan Central YMA in malaro aseti tele tuin na hum hal konga YMA ni war zok le na sa zoka malak ni ro aseti te ani heng ba ka hian sarkar khoi quality education om theina sarkar in tun aya chak zokin malaro aseti chu pom ani bok kumpuan rot na lut pani zinga ram le nam hum hal ti an thlanga YMA in khom pui lian voi somsari panga na thleng turin join YMA sakordai thlanani a in khom pui lian nei le na tur chu sakordaya ani don ani ro reling khom nei ani chung hian zialung community hall a variety program manani a zai lem chan nam lam le inti hlim na chang sang en tirani ba ka thu pui pahni tuin na hum hal le luidung hum hal chung chang thu pui zir ho ani IZOBS 1 ZPM official candidate puti BC la ven chungan covid har satna kan to lai po in kamru la bi la tang lova abu mazum darabu fai supply to bi po bi la ta ngai lo ni in asoya SASCI sum party indu sakna atan manga sarkar pu voina IZO press club a thuthar thedar tu te komna he thu hi soin puti BC la ven chunga chuan kamru la le abu mazum darate bil atan lo lain mi pui healthcare bill de SCDP ero pethailo sarkar kumnga kan shon ni in asoya SASCI chu loan ani thule central grant ani lo thu te soibokin covid har satna wanga central sarkar in state ne na loan offer ani thule state chen khat chuan leiba an nga awangin an la du lo ni in asoi SASCI atangin tun kum thum chungin vaibel zakwa songwa pathum point pakhat pakwa pasari paruk rul le turin Mizoram sarkar in apuk to ni asoi bokin puti BC la ven chunga hian SASCI sumpuk manghian mason na rurel din lavin party indu sakna atan mai baka CM Mevin bial vilnana an man thua soi chuak hial ni in asoi bok
Mizoram Sarkarin Covid awanga sumdon kim lo cheng vaibel cha sang ni zaruk somthum paruk point panga pahni anei ti in chhuanlam siamin soilan te a an nei thin ati a kum sang ni som pakwa atanga somni atanga sang ni somni pahni atanga somni pathum thlenga kan budget phutur be sei ai tam kan hmu bel chu cheng vaibel cha sang ni zanga somruk pathum point pakhat pasari ani dia soya covid chhuan lama sum mulo an soizia chu covid chhuan lama MNF Sarkarin sum mulo an soizia cheng vaibel an soizia chu vaibel cha sang ni zaruk somthum paruk point panga pahni le andon belzat in thlau na chu vaibel cha som sari pathum point pathum panga chi ani ati khati zong kha chan chin thar kan ti chwa thei ani a clear tu te mang tha vek ole